العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Biz Fiqh-ı Sirre degan kitaptabız. İmam Şehid Muhammed Said Ramazan el-Butini kitabıdır bu. Kesta dünyada ketken destek kalay. Köp türlü tilge köçürülüp köp yerlerde de okulgan etet Allah etsa. Ketken derste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tuğan gününden hem de tuğan üzgünden başlap anı üstüne söyleşkenek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam qaysı üzükten boğanda aytqanek tuğanın üstünden de hem de tuğandan sonra Banu Said'de emçek anası Halima'nın üstünden de kapar aytqanek. Anda boğan zatların üstünden de sonra Şam'a barğanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabi zamanda Abu Talib'la Şam'a barğanda Bahira tüyüp aldı. Bunu Peygamber şanların körgenden sonra bunu hızına qaytar, bunu çoğutla körse buna bir kıyınlık sağlıkla dep Allah aytkan saatda Abu Talib anı hızına alıp ketkeni Allah'ını barın ketken derste Allah aytsa söyleşkenek. Bugün inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam jetişkeni жылы ulu boğandan sonra en birinci Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işlep başlağını kesin başına sırarga o koy kütüp başlagan degenekte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam koy kütken edi. Ondan sonra Şam'a çıkargız degen atasının kardeşi Abu Talib'la Bahira tüvegellerinde Bahira ıznaşırat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Sonra kesek zaman ötkende Hadice'ga tüveydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadice bint Huveylid. Hadice bint Huveylid Mekke'de sıylı tüşürülen biri boğan. Allah'ın razılığına olsun. Sonra kesinin rızkısı o saatte Mekke'nin adeplerinin tüşürü satıp alıp eterge jaramagan. Ne de tışına jürüp açık eterge, hayır eterge erkinlik bolmagan tüşürülaga. O bedişke sanalgan. O sebepten bir tüşür onun rızkısı bolgan saatında rızkısını östürgezlese o saatte kim bolsa da tutup kişileden anga hak berip sonra ol jörtkendi anı jumuşların. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haparı Mekke'de söyleşine durmadı. Anı üstünden anı tüzlügü, anı tüz sözlügü, amanatqa iyi bolğanı. Kesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de atı Amin bolğan. Amin degen tayanırga tıyınçlı adam. Bir bilen çok taşasına aytırık bolsa, ne de ışanırık bolsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ışangan ekkeldi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu onda aytqallay, Abu Talib'e aytadı. Atasını orunu tutkan atasının kardeşi Abu Talib, Abdülmuttalib'e avuşkandan sonra, kart atası avuşkandan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu atalığın Abu Talib etkendi. Abu Talib nikesine o közüde madarı alay Abdülmuttalib'çe köp rızkılı, köp tüyeli, köp rızkılı bulma sebeple kes-kesini yüdögisine de güçten jetiştire bargan. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytkan etedi. Abu Talib'ke erkinlik versen deydi, kalay körese deydi. Men o halk köreşkençe satıp alıp ve köreştem degen. Nek deseng satıp alıp ve köreşmekne hayırı köp bolğandı mal kütkenden ese. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kes hadisinde aytdı. Men mal küteyim Mekke'de deydi, kesek zatqa deydi. Kesine aşına suuna jeterçe bir zatqa kütkendi. Ama жылы öse barganda kereklileri de köprek bolğan sebeple satıp alığa jaraşırgaz deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kesini Peygamber bolğandan sonra da hadisinde de aytadı, rızkını 9'da 10'u degende satıp alıudat degen sallallahu aleyhi ve sellem. Aytırga o 9'da 10'dan 9'u deydi satıp alıudat degende. Aytırga biznes vatı jaşaуда da biznesте de qarasaң dünya satıp alıuda jaşayt. Krallar arasında, milletler arasında, eller arasında anı kibik bu satıp aluu ömürden kelgende. Anı bay köşken adam işini tüz salsa o zatın üstünde horlamay koymagan. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abu Talib'e aytsa, Abu Talib aytadı da etallığı sen kimi oy deydi. Küreşeme değilsen küreş deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadice'ni
işçilerinden biri Meysara deb bir жашка төбеп, Meysara бар birge. Onu ulaşalla da Hadica'nı satып alуына Mekke'den dışına çıkıp Şam canına, Şamны kesine etip Şam canına ketip, andan satып alып etip bizden kaytıp turgan bir жашы болады. Meysara Hadica'nı şangıl adamı. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona aytat da kalay köresi deydi. Men de seninle bu işe köreşsem, men de senin katında dağın da olur mu? Ötürük de söyleşerek tülme, satkan da terik tülme, etken hakkında açıklay, közkeni terkme de balay tat. O saatte Allah da Hadica'nı o cumuştum Meysara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a jolga çıksala, jolga çıkıp bizlarına kaytırga deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bargan jolunda, o gün birge bargan saatlarında, ızdan kaytkan saatte deydi, adam ömüründe etmeyen hayırlıklarını etip geldi deydi. Ömürde bulmagan bir hayır etip kaytıp geldi deydi. Meysara'da kuvançlı birilet. Sonra har kelgen sayın Hadica'ya kapar aytkan. Mablay bardık, bunu kördük, bunu satıp aldık, anı sattık dep atçot bergen, doğru çaysak. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birgesine bargan saatında, endi o saatte Peygamber tület. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'ten bir ölen boğan. Sonra kapar aytadı. Maqtay almaydı deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Jolda amanatın, kesin jürtkenin, söyleşe bilgeni, adamlığı, uçkara etmegeni, har zatqa keskin qaragаны, o zatların deydi Hadica'ga aytып ayta almaydı deydi. Sonra Hadica kese Allah'tan razılığına bolsun, iki kere erge çıkıp ayrılgan bir tüşürü boğan, arı deri. İki kere erge çıkıp ayrılgan da birinci eri Aiz et-Tamimi, Aiz et-Tamimi, ikincisi de Hint ibn Zurara. Bir kavimler aytallar, birincisi Hint ibn Zurara boğandı, ikincisi Aiz boğandı aytallar. Neyse de iki kere erge çıkıp ayrılgan eken. İki kere erge çıkıp ayrılganlıkka kesini sıyın tas etmegendi. Kesiler bilesi de cahiliyada yaşayalı o sattı. Cahiliyada birbirlerini havlu etken ayıpka sanalmagan. Tüşür ulanı adamga sanamalı Allah. Daşı Mekke'de deydi havlu öyle boğallar. Sözsün jolu çötüp bargan saatında bir kerekligin tındırgız dese Allah üylege belgi salgalla. Bu üyge kirip Allah cumuşunu etip getirge boluktu dep. Söte baran saatte üyge kaytıp Allah saklasın havleliklerini etip ketken ekkeldi. O halda buzuk boğan, buzuk millet. Sonra nemede aytkallay Umar ibn Hattab Abdullah ibn Salam'a soratta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünden kertise deydi, sen şahatlığı temse Peygamber boğanına. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Peygamber boğanına deydi. Allah da Kur'an'da deydi da kitap aklı kelgeli deydi, şahatlığı teli atalarına kalay şahatlığı teyse Allah deydi. Atasına nasıl kalay şahat ise Peygamber'e de Allah şahatlığı kelli deydi. Peygamber'in kelliğine deydi. Sonra aytkan etedi, Muhammed'a men kalay şahat bulmay kalıpma deydi. Çoğutlu dinge kirgeni sonra aytadı. Aminnen deydi, vahiden. Peygamber'e kelip, Peygamber da bizge deydi, olandan kelgen tüzüklüğünü bizge bildirgen ekken deydi. Anga men şahatlığı etmey kalay koyarkma. Ama men atama, anama karasana deydi, men deydi adamdan tuğanıma şahatlığı eterik, men atam kim boğanını Allah'tı bilgen de bal aytad. Ne için aytallah? Nek desen, o periyodda aytığa bu boşluk Allah. Bu boşluk neme boğan? Havlilik bek çayılgan. Sonra Hadica radiyallahu anha ol zatqa qaramayın, kesi de çıraylı, rızkılı tüşürü boğalqa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üylengen çında Hadica'ga sıylı kesin saklagan, tüşür dep atalaytılgan. Sıylı hem de kesin saklagan dep. Anga köp türlü keleşilik igen ekkeldi. Anga köp türlü kesi zamanda Kureyşni biylerinden köp adam deydi keleşilik giyip Hadica radiyallahu anha birinde kabul etmeydi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bullay kılığın, halisin, karzatını anlağandan sonra tüz adam boğan körgenden sonra, bereketli adam boğandan körgenden sonra Hadica deydi, Nafisa bin Muniyya dep bir işçisine tüşürüga aytırtıp aytkan etedi. Barızda Muhammed kaytığız deydi, üylenirge izleyese deydi, men anga çıkarga razı bolduğum dep aytadi. To есть үй құрарғыз дейді. Үй құрарғыз дегенде түз адамла құрарғыз дейді. Ол анда жүргенше кимен андан келген бір бамынан келген ба бір болмайын. Ол сыйын сақлағанша сыйы бада үрге шығарғыз дейді. Со Пeygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adamdan aşirata Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etedi ana. Allah'ın salamına olsun. Sonra deydi Abu Talib'e de aytat da deydi. Blay Hadica'dan bullay neme kelgendi.
Бұлай сөз келгенде, мен кесім қабыл болған еткенмен, сен де не дейсе деп ал айтады. Абу Талиб айтады, да нек болмасын дейді. Нек болмасын дейді. Сыйлы түшіру дейді, башын тұтқан түшіру. Нек болмайды, мен де разыма деп ал айтады. Sonra үйленген етілді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйленген сатта, Пайғамбарымыз алейхиссаламға 25 жыл болады. Хадижа үйленген сатта, Хадижаны жылы 40 жылға кірген түшіру болады. Арада 15 жыл башқалық болады. Мұның үстінен сөйлештік, Алла айтса, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижаны рызқысы бұла бірінші ішін алай башылған, Алланың саламаңа болсын. Sonra үйленгенде, ол сатта бір үйлегені іші болып, бірге ішлегелді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижаны жүреге алған. Кесті айтады, Хадижадан, менге дейді Алла Тағала Хадижаны сүйімін жүрегіме салған деп ал айтады Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Хадижаны сүйген екен Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға не түрлі қиын заманларында да дағанлық еткенде Хадижа болған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жүнчу көзінде де қатында сүйелген Хадижа болған. Кесінде терен ақылы түшіру болған. Терен ақылы түшіру ол ер кішіге сауғады жамағат. Ансы башы субай бірі түшкен болса, сағышы жаңыз ачқа бочқа ол жоқ бұл жоқ деген, ол ер кішіге инжилткен етеді озат. Ер кіші алы озатын тыңлап тұра алмайды har заманда да. Ама ақылы болған түшіру ол ер кіші не дейесе, не да ер кішінің сыйын көрген алай болады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисінде де айтады, аны үшінен айтады: وقد ثبت في صحيحين أن خير النساء زمانها على إطلاق. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады дейді, Сахихейнде, Бухариде, Муслимде айтады: Самиъ Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яқул: Хайру нисаи Марьям бинту Имран. Ең ашқы түшірла дейді, Марьям Имранның қызы дейді. Кімде Марьям? Иса алейхиссалату вассаламның анасы. Ол кесіні заманда ең сыйлы түшіруға ол саналған дейді. Хайру нисаиха Хадижату бинт Хуейлид. Bu zamanla en hayırlı tüşürülardaydı, en aşkı tüşürü deydi. Hadicatü bint Huveylid dedip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alaytadı. Ve Bukhari ve Muslim aydan an Aişe radıyallahu anha ana qalet. Hadis Bukhari'de, Muslim'de de keledi. Aişe radıyallahu anha aytkan ettiydi. Ma gırtu ala nisa'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila ala Hadice. Men deydi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üviçelerine cengiz Хадижа аревнау еткенме дейді. Хотя Хадижа Айшаға Пайғамбар салам үйленген сәтте Хадижа ауышқанды болмаған. Хадижа ауышқаннан sonra үйленген Пайғамбар алейхиссалату вассалам Айшаға. Айтады, ревновать еткен дейді Пайғамбар алейхиссалату вассаламны жаңыз Хадижаға тейім дейді. Уайни лам удрикка. Алай болқа мен көрмеген маған дейді. Мен түбемеген ме Хадижаға деп ал айтады. Түшірланы қылықлары да сөз үшін ол ревность Бұлай ақылсызлық етелі, ақылсыз ревностьлар бар бір заманда. Sonra айтады: وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة فيقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қой кескені болса дейді, бір үлішін алып дейді, қойдан үлішілені алып айтқан дейді. Бұны елтігізді дейді, Хадижаны жөңгерлеріне шашығыз деп алай деп. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижаны сыйын саулығында көргенше, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижа ауышқаннан sonra да аны сыйын ауышқаннан sonra да көрген, аны жөңгерлерін сыйлап. Sonra айтады, Асдиқайл Хадижа қалат. Bir gün deydi, çullandırgan ettim Пайғамбарымыз алейхиссалам дейді. Айша айтады. Bir kere Пайғамбарымыз алейхиссалам ал кесет та Хадижаны жөңгерлеріне шашығызда келген. Не болды? Onun үшін сен білесе де Хадижаға сен недір үйленген екен. Sonra келетті дейді, ал сөзін айтқанда Хадижа дейді. Хадижа дейді, açulangan eti. Ayşe. Хадижам дейді, фақаля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, инни қад рузиқту хуббаха. Аллах мен жүрегіме Хадижаны сүйімін салған дейді. Сен Хадижа десең демесең де дейді, аны мен жүрегімнен шығаруға талып тілме дегенлігі. Хадижа еткенні башқасы етмеген Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Ура Ахмад ва Табарани min tariqi Masruq an Aişe radıyallahu anha qalat. Ahmed'de de Tabarani'de keledi, İmam Ahmed, İmam Tabarani'de Masruq'tan aytılınat deydi. Aişe'den aytadı. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yakadu yakhrucu minel beyti hatta yadhkuru Hadice'te feyuhsinu sana'a aleyha. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam deydi. Har gün sayın deydi. Үйден çıksa Hadice'ni eskeri bana maqtağın eteydi deydi. Har atlağan sayın. Ma Hadice osatda bılıydı deydi. Hadice bılıydı, Hadice bılıydı deyip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam
maqtab turadi deydi. Аны barısını eşitip turadi. Ayşe de eşitip, başka übüçelerde eşitken eterli. O saatte aytada فَذَكَرَهَا يَوْمًا مِنَ الْاَيَّامِ Bir kere dalı gitti de deydi. Hadice maqtaganda فَأَخَذَنِ الْعِبْرَةُ فَقُلْتُ Sonra men yallah tapsız deydi de aytkan söz deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Sonra Allah aytdım deydi. Hel kanat illa acuzan qad abdalakallahu hayran minha. Yok qart düşürü deydi. Qart düşürü tülmedi ol deydi. Hadice uşkanda 65 yıl bolgan Hadice'ga. O qart düşürü deydi. Ana aytadı. Andan ese hayrım bermegem de Allah senge deydi. Öş kesin maqtaydı. Jaş düşürü de Ayşe radıyallahu anha. O saatte aytadı. Fagadiba thumma qala. Peygamberimiz Aleyhisselam aytkanda çuğlandı da deydi. La vallahi ma abdalanillahu hayran minha. Allah bana teteme deydi. Andan aşıksın Allah menge bermegen deydi. Düşürünü köylü kalanmıdı, kalmayamadı. Hakka jetse Peygamberimiz hakkını aytkan. Tüzünü aytkan. O arasında düşürü lava tüzlükün jürtkende hakpa jürtkendi. Ansa ara orak beri çalkı bolup tursa şaştırgan tergeldi adamны. Peygamberimiz Aleyhisselam kesini jorgu bolgan. Allah'tan kelgen joruk. Ol jorukka sıyınsala sıyınala sıyınmasala Peygamberimiz Aleyhisselam tınglamagan alan kılıklarına. Sonra aytadı Ma abdalinillahu hayran minha amanat iz kafaran nas. İnangan ekkene ol millet kafirlik etken satta deydi. Millet inanmagan satta ol inangan ekkene deydi. Buna peygamberlik düşken satta. Wa saddaqatni iza kazzabani nas. Men ezdan bargan ekken deydi, inangan ekkene de kalgala meni Türkçüge sanagan satlarında deydi. Wa wasatni bimaliha iz haramani nas. Kesin rızkısı bana menge deydi boluşluk etkene de adamlar meni haram etken satlarında deydi. Wa razaqanillahu minhal walad duna gayriha minan nisa. Emde deydi Allah handan bergen menge sabilene kalgalardan bermegen de balay tatdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama kıssatu zavacihi minha fe inne evvel ma yudrikul insan min hada zavac huwa adam ihtimam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi esbabil mut'atil cesadiyeti ve mukammalatiha. Ende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne üylengenini sünnen. Ne üylengende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kesinden tamadaga. Bir kavim adamla Hadice'ga üylengende kesinden tamadığı üylengende de bayıp etkerler. Ayşe üylengende kesinden köpke gitçege üylengende de balaya etkerler. Adam balasına razı terge madar yoktu. İmam Şafii aytkallayına em ullu zamanını boşuna şırgan deydi, adam bana razı terge köşkent degen. Em köp zamanın boşuna şırganın deydi. Aytırga nizda stijimi zattı deydi ol. Adamlarına razı terge köşkenin deydi. Sen adamlarına razı tergezilsen razı talık tutsa. O kaparını bilesizler bir katba tuğdulu eşekte vargan saatinde kart eşekke mingende tuğduk cayı vargan saatte ayıp etkerler. Kara sen buna kart başı basa bin cayı jürtüp vargan ne de balayta. Sonra ta oşuna kaparını eşkende kesti şöyle de tuğdukunu mindiret. Tuğdukunu mindirgende buna karo adepsiz seviye kartını cayı jürtüp kesti eşekin üstüne barette balaytalar. Ondan sonra eksi birge minirler. Bu eksi zavalga kara deydi, bu jarla eşekin üstüne cük bolup bargallarına deydi. Sonra ikisi eşekten düşköllerinde İblan başları işleyin de eşek turgalacağı bargallarında deyip balaytad. Bayda madar yoktu. Adamların barında razı talqısı har kim kesçe bir türlüler. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üylengen saatında bir kavimle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na sattı ol vastakavetle ol İslam dinine kazavatına çıkan adamla anı tübünden başından kirip bir ötürüklerini çıkargaz degen adamla kapardan çıkarıla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tişurlanı süygende tişurlağa şahvani boğant deb balaytadlar. Şahvani degeni strastlarınızla jürgendi deb. Nençe katını boğant Peygamberimiz Aleyhisselam deb soradı. Aytırıqsa yaşavında 11 öylengen. Ma köremse ma 11 tişurul öylenip ol akıllı janız tişurula boğant deb balaytadlar. Ne üçün etelle? Bizni cahilliği biz boynayla cemaat. Ne desek biz bilmeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaçan üylengende, kimge üylengende, ne üylengende. Anı kaparlarını bilmeyen sebeple bizim boynagan etelde cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadice'ye üylengen saatte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yılı 25 yıl boğadı. Hadice'nin yılı da deydi 40 yıl boğandı. Peygamberimiz Aleyhisselam şahvani bolsa bulayt kallay. Straslarınızla çapkan adam bolsa Peygamberimiz Aleyhisselam süyümlü adam boğandı. Çıraylı adam boğandı. Allah seni andan çıraylıdan bulmadı değil. Bizde köbüsü ilmine aytkalları Yusuf Aleyhisselam'dan ise çıraylı boğandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da balaytad. O közü de Peygamberimiz Aleyhisselam şahvatlarını tındırık bolsa anga oğay derik hazına tişür bulmadı alayda. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yılına deri tişürün katına kelmegen. Ne havulelikке ne bir zıka katışmagan sallallahu aleyhi ve sellem.
То есть үйдегісін таза құрарғыз деген. Алланың саламанға болсын. Таза қалда үйдегі құраған. Үйленген сағатында да Алланың саламанға болсын, Хадижа ба жашағанда, Хадижа бұла бірге жашаған сағатында, Хадижа саулығында бір адамға башқа түшірғаны ба бірге башқаға үйленбеген, салlallahu Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижаның сыйын көрген. Хадижаның еткен игіліктерін көп затын аңлаған екенді. Аңа қиянат етмегенді, аңа терістік бармағанды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Хадижа саулығында башқа түшіруға қарағанды етмеген, салlallahu Хадижа ұшқанда, Аллахның разылығына болсын, Хадижаның өмірі 65-те ұшқан жамаға. 65-те. Ол кезінде Пайғамбарымыз алейхиссаламға неше болды? Не? 50 жыл. 50-ден атлай тұрған. 50 жылда Пайғамбарымыз алейхиссалам 50 жылға дері. Адамны хаулелікні сүйген адам 50 жылға дері сабыр етем. Хаулелікні сүйген адам, хауле айланған адамға 50 жылға дері кесін сақлап тұрған. Болыры болып бошайды 50 жылға не түрлі затта. Жұққа жараусыз бол. Ол себептен Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам 50 жылына дері бір түшіруға қараған детмеген, салlallahu Хадижа ұшқаннан сұра үйленген ендігісіне. Айшаға да, қалғалыға да, барысына да. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны өміріне қарасақ, неше жыл жашағанды? 63 жыл жашаған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйленген түшірулары барысы да Хадижадан сұра ақыр 10 жылдың ішінде болған. То есть 50 жылдан аратлағаннан сұра. 50 жылдан аратлағаннан сұра. Сұра кесі да Аллай хауле адам болған, хаулелікні сүйген адам болса сатта ол мұсташирқлай сөйлешкенше да түшірулаға көзі бек қарағанды зат деген бәрі бош қапарылы жамат. Аллах Туа Құр'анда Ахзаб сурада айтқан етеді аны. Ахзаб сурада Аллах Туа не дейді? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Аллах Туа айтқан етеді. Айт дейді, ей пайғамбар дейді, açayıq da baydan okuyuq. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya eyyuhan nebiyyü kulli ezvacik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam түшірулаға байланып, жүрегі түшіруланы сүйіп, аласыз тұра алмай тұрған халы болса, Аллах Туа бұл аятын түшіріп біледі. Аллах Туа не дейді? Құл, я eyyuhan nabiyyu kulli azwajik. Ей пайғамбар дейді, айт үйбічелеріңе дейді. Айт үйбічелеріңе дейді. Ин kunna turidnal hayata dunya wa zinataha. Сіз дейді дүнияны, жашауын арылуын, аны наслажденияларын, зауқлығын іздейсеңіз деген. Пайғамбарымыз алейхиссалам жашаған сатта. Айтырған сатта бір рызқысы болған адамға кеңлікle көп табыла алар сатта сөз үшін. Аны чырайы үшін қалған үшін, рызқысы үшін. Жашаған жер рахат болыр, қайдам іздеген затын табар деген қалда. Алай етілі. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ол критерияланы қоймаған арада. Менге рызқы үшін келдік, менге келмесін де келді. Аллах айтады ана. Сенге келдік адам, сен бөйленген рызқы үшін келмесін дейді. Сенге үйленген адам, сен бөйленген адам Аллах үшін деп келсін дейді. Аллахтан суаплығын алырға, Аллах Туаладан рахматын табарға. Не дейді? Айт дейді, Алла дейді, дүнияны емді аны жашсауын іздейсілі. Фатаалейна уматти'акун. Чақырды дейді, келіңіз дейді, мен сізге дейді, берейім рызқын дейді. Айтыға разботын алында рызқы беріледі. 3 айның қараған етсе, жорықладан сөзшім сатта бізде қалайды. Бұл жорықны көп адам ес бөлмейлі бұңа. Amma bu Allah'tan borçtu Müslüman adamға. Adam ayrılған сатта үй бүчесі бұла, 3 ayını senin boyunda dol, ana asıramaq. Anı yaşatқан да, aşatқан да, kiydirgen de senin boyunda. 3 ayını ayrı yaşasağız da. 3 aydan sonra baştan boş болады. Başqaға erге çıkarған ya da çıkmay қалырға, kesin erkirliğinde de hem de senin boynundan düşken edеді ana borçluğu. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan aytadı. Keliniz deydi, o men berreknizke bereyim deydi. Sonra usarrihukunna sira ve usarrihukun. Sirahan cemi, sarahan cemile. Hem de başınıza boş eteyim deydi sizine. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam übüçeleri baca şaptı olayını Allah da alıp aytadı. Barda endi alayt deydi übüçelerine. Bu dünya için kelgense senge başlardan boş et deydi bana. Peygamberimiz Aleyhisselam aytırdı, Allah da alıp men übüçelerime men zat dergitti. Çoktu. Allah ne desen etet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ülen de söylengen etekti, ayrıl dese ayrılgan etekti. Men bulağa baylanıp durmam, men bulasız yaşayalap durma деген сөз жоқты Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламда.
Bu neni köküstedi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kestiğin şahvatlar var yürümegendi. Allah'ın buyruğu bu etken zatların. Ayta ve in kuntunna turidna Allah ve Rasule ama siz deyit Allah'ını hem de Peygamberiniz deyse deydi ve daral ahire hem de ahiretiniz de üylengen ise Peygamberimiz Aleyhisselam'a deydi fe inna Allah adda lil muhsinati minkunna ecran azima. Allah Teala sizde aşkılağa deydi. Ullu sevapını hazır etken deydi Allah Teala. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üy biçeleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a avuşkandan sonra erge çıkarga kirlikleri bulmadı. Toyist Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam katına kelgen amba yaşagan tüşürü bilirge gerek bolganda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah için hem de Peygamber için de bilingen. Başka dünya ülüşlü zatla kalgan akılına kelirge jaramagan üstüne aytkan edet. Sorak. Kaysı boş boyullar razı bolup bulay zatkan. Peygamber nek ülenirge jaramagandı başkalarga? Ve azvacuhu ummahatukum deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üy biçeleri sizin analarınız degen. Sizge ana çattı, Allah de balay tat. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üy biçelerinden üylenirge başkanı erkirligi bolmagan. Sonra aytada ya nisa en-nebi ey Peygamber'in üy biçeleri dedi. Man yati minkunna bi fahişetin mubayyana yuda'af laha'l azabu di'fayn. İçinizde birigiz deydi. Kılmış netkeniz olsa ana azabı iki kat bolup sizge deydi. Düz adam neyse iki kat var. Nek deseng Peygamber'in bir şeysi болады. Olay etkeni sebepli deydi. Ve kana zalika alallahi yasira. Ol deydi Allah Teala tınç deydi sizge azap iki kat çettirgen de bolay tat. O sebepten bu ayalta alıp karasak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üylengen saatinde bu ayet düşkende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeylerin çakırgan edet barısında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mavuşkan saatinde 9 tüşürü kalgan ızından. Yaşalında ikisi ketkeldi. Biri Hadice, biri de Safiye medi, Meymun medi. Alayın kaçtırmayayım. Sonra alayda ne boladı? Çakırgan etedi. Übüçelerini aytkan etedi. Tınlağız deydi. Endi menge Allah'tan bulay ayet düşkent deydi. Sizge deydi saylağı var deydi. Süsegiz deydi meni vakalarga ma bu şartlada Allah için Peygamber için dep kalgan. Süsegiz deydi men sizin başınızga boş etallıkma dep alaytad. Sonra Ayşe'ye deytad. Ayşe deydi sen kesin sağışınmada kalmada barda atana Abu Bakır'a da sor deydi. Qara neden ötet? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam süygen eken Ayşe'ni. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abu Bakır sengidi. Kim süyerdi kızına üylenip kızına ayrılgan bolsa da kişi süymeydi o zatını. Sonra köy bolup turады, teң bolup turады, sahabas bolup turады. Ayrılsa жүрегine келмезге bolup olan Allah da bilgen ama Abu Bakır Allah yeter dep men sağış etmeymi. Sonra Allah aytат barda deydi Abu Bakır'a da sor deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çotqa qara seçin. Ayşe'ye barda deydi kesinçe sağış etme de Abu Bakır'a da sor deydi. Sonra aytат ya Allah'ın kelechisi deydi. Senin sünnende onu sorma kim bolsa da deydi. Senin sünnende onu sorma kim bolsa da deydi. Atan bolsa da deydi. Men deydi seni Allah için hem de senin için kelgenme dep Allah aytат. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üylengen saatinde cemaat Hadice'ye üylengeni üy kurarga da bala üylengen. Anın yaşağında yaşagan saatinde bir tüşürüge üylenmegen sallallahu aleyhi ve sellem. Hadice avuşkanda deydi Cabir'den keledi hadis Allah'tan razılığına olsun. Hadice avuşkanda deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alay kıynalgan et deydi. Hazine huznen şediden hatta haşine aleyhi. Alay kıynalgan et deydi. Asırı kıynalgandan korkman ekkelgenge deydi. Bay burcuk bolup kalgan tebiregen de kelip alay savaş etkenek deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kalayanlar bu kızı bunu cemaat. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıynalganı ana rahmatı ba kıynalgan. Ana adamlığın unutmaganı, anın etken iyiliklerin hıyanat etmegeni, unutmaganı, o zat nesinden ketermegeni, sonra katında emcuğ adamı ayrılgandan sonra jüregi kıynalgan ekkendi. Bolam dalı yeterge şeriatta. Adam ölse ona kıynalıra bolam. Satta bir kavim adamla jaramay şeriatta adam kıynalsa cılarla da jaramaydı dep aytalı. Juğ adamın avuşsa cılamay yeterse cemaat. Bulayda anlatıra kerek köp zat barlar. Biz anlamagandan bu bir kavim adamla katı yüreklikке çakırarlar. Cılama, gözüne cılap çıkarmasın dep Allah zatlaytın Allah. Bir kere Umar radıyallahu anhu Allah'ın razılığına olsun. Söyleşken saatte ölgende bir tüşür ulan cılağın körgende uruşkan ekkendi. Siz ne de turmanızı bileyim siz deydi. Sizin cılağanınız deydi ölükünü kıynagan etti bala aytkan. Sonra bir adamın cılara koymagan.
Sonra parna aytып келелі Айшаға айталды. Айша дейді, Умар алайда адамларын үстіне өрге сөйліп еді, кішке көзінен жылан уақыттарға қоймай тұрды дейді. Жылаған сатта да өлікні қидаған әтетті бала айтқан дейді. Со Айша айтады, Аллах жазысын Умардың дейді. Ішінің дейді башқа адамға көлтіргенде бала айтады. Айтырға башқаланы үстіне айтылғанда мұсылманлығы айтады дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам мұны дейді мүшриклік айтқан дейді. Мүшриклігіңізден жыласала дейді, мүшриканнан да бегіншілікті дейді. Нектесең мөлөклі айтқан етелей, сен мен Алла игі деп ұрған етелей мөлөклі деп бала айтады дейді. Сен Аллахқа затын тең етіп келіп Аллахтың алдында сен ізіңнен мақтағалла. Алла игі сен мен де бала айтыр Алла дейді, мөлөклі дейді. Ама мұсылманлы ауышқан сатында зынан жылаған анда қата жоқ дейді, сарын тартмасын деген. Сарын тартқан дәнеді осы атта жахилияда Аллай қылық болған. Біреулен ауышқаны болса, Аллай түшірула болғалла, назымы құрап, өлгеннің үстінен күйе жырлағалла, өліктің үстінде. Бізде де болған дозатылы бір заманлада, бізде де болып тұрған. Алған, саатта бір кесек, поэзия қарусыз болғанда тоқтағалла бір кесек. Біз сәби заманда бұлай ақылын алып айтып барғанша, бай назымы қалды айтып барайлы. Бардырып қойылы, бай немет адам сейірсіндірі чабай кесе ақылынан келтіріп айтып барып тұрайлы. Ол күйді аны іздемейлі, шариаттығы түлді ол. Айтырға жылы есе көлі бажыларға керекті адам. Көлінен. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Ибрахим ауышқанда жылаған мед, жашы. Не? Не дейді? Көз жылағанда әркім сен дамы жылайсы Аллахын келешті деп сорғалады. Терсің ма Алла? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ұрышқа шықса аслан болған. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның қатында қазуатқа, Хүнейнде қазуатқа кіргендерінде дейді, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам қазуатқа кірген сағатында күшілі, Умар, алын қалға башқала дейді, бір заманда дейді, Сабила тастың қатына қысылған дейді. Ұрыш асыр қызуға кіргеннен дейді. Бірі қарасақ дейді, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дейді, аслан чағарда қылышы чап дейді, бері ба қылышба чап, алай ұрыш өтейді дейді. Аллай күші адам болған дейді, саллаллаху алейхи ва саллям. Айтырға өткір десең де, былай өтлі адам, Алланың саламыңа болсын. Sonra бұлай затта, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, алай ол өтлі адамға сағышалайды да, қарзатта былай қазықша тұрып тұруға керек деді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Ибрахимнің ауышқанда жылағанда жашына. Sonra сен дамы жылайса деп сұрғалы Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға. Sonra айтқанда көз да жылайды дегенде жүрек те мұдақ болады дейді. Ей Ибрахим дейді, сен бізден айырылғаныңа мұдақпыз бізде бол айтады дейді. Sonra ол көзуде күн батады, күн тұтылған көзі болады. Соқар кем айталла Мұхаммадтың жашы ауышқан үшін саллаллаху алейхи ва саллям күн да тұтылды деп айтқанда, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, күн дейді біреу үшін не шықмағанды, не батмаған дейді, жаңыз мені қарнашым Юша үшін болмаса деген. Юшада кімді? Муса алейхиссалату вассаламға бірге ұрыш етіп Палестинаға келген затта Аллах Тағала кес қайтарсын Палестина мұсылманлығына. Чуытлан еткен артықлықларын Аллах Тағала қысқа заманда құртырнасын Аллах Тағала кесіп берсін. Адамна қылына келмесше, артықлығы тіліне талайда, адамна қылына келмесше өмірде бұлай геноцид адамның историясында болған болмасы үшін. Sonra Юша келген сатында Чуытла күнге қарап тұрғалар, батса деп жұма күн қазалат келді. Субботан сақлап тұрғалар. Суббота болғалайына ұрышын қойып қашар чалы етіп тұрғалар. Sonra күнге қарап тұрғалар. Sonra Юша айтады, я Аллах дейді. Күн де бұйырылған дейді, менге де бұйрық бергенсе дейді. Мен де сен бұйрығын көтемем мұны деген. Күнге бұйрық берді бір тұт деген. Күнді баттырма дейді. Біз бұланы ары Палестинан ішіне кірген үшін дегенде. Айтыра бұл Чуытла, бұл қиянатлары бошалып, ақырына дер барын үшін дейді. Sonra күн тоқтаған екен дейді. Пока бұла ұрыш айтып кірген үшін ішіне. Sonra Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады. Біреулен үшін дейді, не күн шықмағанды, не күн батмағанды жаңыз менің қарнашым Юша болмаса. Юша кімді? Муса алейхиссалам жөңгері Пайғамбар болған деп бұл айтылғанға да. Ол себептен Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бек қиналған еді дейді Хадижаға ауышқан сағатында. Жабир айтқалай, хатта хашина алейхи. Біз дейді қорққан еккенек дейді. Асыры былай қиналғаннан Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна үй бичесінен ауышқанына дейді. Sonra айтады, ауышқаннан sonra Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам har zamanda da ölüp ketken için Hadija'nı eskергелдей тұрған. Хадижа ауышқанда да ана жөңгерлеріне да ие болған дейді.
Bu halda adam avuşkan sattan hızından ne gerekti? Adamını kesin tiyalmayın, gözüne cılamış çıkan esen de hata yoktu. Ama küyeli kurap, cırlap, gereksiz kaparla aytırga, alayda, alayterge şeriatta caramaydı. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin işlegenin üstünden söyleştik inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber bolğun üçün 5-6 yılını kala Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir 34-35 yıl bola Kabe'ni su basat Mekke'ni. Su alay baskandı, talay zamanını Kabe'da turup, tögerekte Mekke'de su battırıp durup, sonra su ketkende deydi Kabe'ni tamalı nemesi fundamenti de bizde. Tamal degen bile olsun bu. Karaçaycı. Türk'te temel değil. Karaçay'da tamal da geldi. Tamal degen asıl aytılır. Özveginden fundament aytılır. Ne? Özvegi bu an. O özveg местный degen anlaytılır. Основа, korень, fundament anga basına tamal da aytılgan eкен. Sonra karayla da oyula turadi. Kabe'nin kaburgaları tutarça tüldü. Sonra onun otelde keldi Kabe'ni oyayık da deydi. Жаңғыдан işleyik de balaytılı. Nek deseng, müşrikler boğalıkka Kabe'ni kaçın enta sıyı körgen zamanı turup durgan dosattı. Sonra çaçalla deydi Kabe'ni, Allah Teala Kur'an'da da aytqallay, Kabe'ni işleyen zatta İbrahim Aleyhisselatü Vesselam işlegende, Kur'an'da aytılgana İbrahim Aleyhisselam işlegende balaytat. İz yarfa'u İbrahimul qawa'ide binel beyt ve İsmailu Rabbana taqabbal minna inneke entes semiyul alim. İbrahim de deydi, İsmail de deydi, Kabe'ni taşların költürüp alay salgallar. Sonra etken satta duat eyle. Allah Teala sen bizden kabul et, sen eşitüçüse, bilüçüse de balay teyit deydi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ki Peygamber borunalında bir 34-35 yıl zamanda suyun cerine su baskandan sonra Kabe yola tebregende жаңғыдан işler. Onu otelde de işleyle. İşleyen satta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin taşlarını deydi, költürüp deydi, izarından cıpla kısıp bir ulu taşını boynuna sonra alay taşkan deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşlegen eken müşrikler birge Kabe'ni işleydi. Bir kere nemede aytılmadı o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde keledi o. Kale lemma buniyetil Ka'be. Aytada Cabir bin Abdullah aytada. Bukhari'de keledi bu. Lemma buniyetil Ka'be zeheben Nebi sallallahu aleyhi ve Abbas yankulanil hijara. Peygamberimiz Aleyhisselam da Abbas da deydi taşların taşıyla Kabe'ni deydi. Fakalel Abbas lin Nebi. Abbas aytat deydi Peygamberimiz Aleyhisselam'a ic'al izaraka ala rakabatik. İzarını boynuna kıs degendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kol bat költürüp ağırlığı koluna kelgen sata ol aytadı boynuna da kıs da deydi jipla. Soran bablay orça çıkana spamagatelni. Bosun olsan edip alaytat. Peygamberimiz Aleyhisselam'a alaytatsa fakharra ilal ardi ve tabahat aynahu ila semai faqala. Sonra jerge jığlat deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Közleri de örgü kökker algan da alaytat dedi. Arini izari faşadda aleyhi. Qayda da izarım bir kögür sen bir tartayım da alaytat. Asırı ağır költürgenden deydi. İzarını da kör olmaya kalgan deydi. Sonra bir tarttırıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da alay taşıydı deydi. Kabe'nin taşların baydan nizatlanlara gerek biz. Kabe'nin işlengenin üstünden. En birincisi Kabe'nin vajnasti cemaat. Kabe nizattı. Kabe en birinci avvela inna avvela beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekketin mübarekan en birinci üy salıngan yerde deydi. Adamlara ol Mekke'de deydi. Bereketli üy boğan deb alaytat. Hem de tüz yolga söylerçe deb Allah da alaytat. Bu üy Allah'ın buyruğu işlengen. Allah buyurgan İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a buyunu işledi. Algın İbrahim Aleyhisselatü Vesselam işlegeninden sonra da İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ol şirkni kapar bilesiz de o satta İbrahim Aleyhisselatü Vesselam zamanında taşlığa kulluk etkeldi. İdallağa boğan. Sonra Peygamber İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Peygamber bolğun üçün de idallağa kulluk etkellerin yüreğine tüz gelmegen ol. Kalay taşlığa kalay kulluk etestep alayt durgan. Sonra Peygamber İbrahim Aleyhisselatü Vesselam bir küllerin birinde ol taşlarını içine kirip barat ol idalla jıyılgan yerde. Allah da deydi boğan idalını barısında urup çaçıp tüyüp sonra en başçıların boynuna baltanı takıp kedet deydi. Başçıların kılavına idalın boynuna baltasını takıp kedet deydi. İkinci gün kulluğa teri kelgen müşrikle kelip körsölü idalla barı çaçılıp durallar.
Kim etkende bizim biz Allah'larız o деп айтады. Андан тели зат не айтырға болады адам? Аллах деп не үшін айтабыз? Аллахты да жаратқан да, өлтірген да, сақлаған да, бұйырған да Аллах та. Kesin сақлай алмаған идалға. Sonra аңа не деп құллық өтесті бадан көзкен? Sonra болған ба қашқалла, неметкелле, шашқалла, ұңғалла. Құллық өттірғанларыз кім шашып атқан қылай дегенде? Сошы ата келділер, бұны Ибрахим деп бір жаш адам ескеру чөнет бана. Ол өткен болымы келіп бір аңа бір сорайық деп айталар. Жиылып келі барысы Ибрахим алейхиссалату вассаламға. Сол жиылып келі де айтқан тілі, сен неме шыққан бұл деп соралар. Сол Ибрахим алейхиссалам айтады, оғай Алланың ұллары еткенде инанмайсаңыз сорылсаңа дейді. Алланың ұллары еткен дейді, идаллан тамадалар еткен дейді. Араларында конфликт болғанда дейді, барын шашып атқан дейді. Немеді, инанмайсаңыз дейді, сорылсаңа деп айтады. Сораңға Аллай ете тұрғыз бізде келді да. Амма қара адам кес-кесін ақылын төбен етсе, кесін ажашмағына ақылынан үрге салған болса, Пайғамбар алейхиссалам айтқанда, Аллахумма аринал хаққа хаққан урзуқна иттиба'a. Аллах Тағала айтты, хақны хақша көгіст, емданыздан бары чет дейді да, Пайғамбар алейхиссалам. Бұзықна бұзықша көгіст, емданнан бір жаннан тұруша ет дегенде. Ол бұзық нер көрінсе де көзіңе, хақта нер іш көрінсе де көзіңе, хақны хақша қабыл етергекті адам. Бұзықна бұзықша қабыл етіп, андан ұзақ болғай керекті. Sonra bu zatla тазаланғаннан sonra İbrahim'in қапары ұлыды алейхиссалату вассалам, аны ұтқат қапыларынан sonra шыққаны, Кәбаны ішлегені. Sonra o zat кеткеннен sonra мушрикле жаңыдан дейді, биағылай ширк ізінен қайтаралла Кәбаға. Алып келі бір идалын сағалла, екінші идалын сағалла, үшінші идалын сағалла. Пайғамбар алейхиссалату вассалам пайғамбар болған көзуінде Кәбаны ішінде 360 идалын жиғалла. Эм сыйлы жерге Аллах Тағала мубарак дейді, берекетлі жерге шайтан қара қалай ішлейді жамағат. Аллахның эм бек сүйген жер, эм сыйлы, сый берген жерлерін эм сыйса терек өшеді. Аллахқа құллық өткелдерінде Аллахтан ұзағы терек өшеді. Не түрлі жолла бұла. Эм ақыры ол Кәбаны ішіне идаллан жидырған. Жидырған да бір-екі түл 360 идалны. Аны ішінде 360 идалға құллық өтілген Кәбаны ішінде. Sonra аны оялла. Ояллазына сөйлеген сатта Пайғамбар алейхиссалату вассалам да аңа Алланы ішлегенлерін бірі болады. Екінші бұл қапарда нені алабыз? Кәба кесі қалла бір ішленіп, қалла бір шашылған жамағат. Кәба сахихледе қарасақ, сахихлеба айтсақ, сахих хадиследе, емді Құраннан келген аятлаба далиле қарасақ, 4 кере ішленген. 4 кере шашылып, 4 кере ішленген. Ama rivayat-ı şazza, ne de daif rivayatlara qarasaq, 5 kere işlenген деп айтылады. Қайсы заманлы аңа да қарайық сөз үшін. Ең біріншісі, Аллах Тағала Құранда айтқаны: "Из ярфау Ибрахимул қауаида минал бейт, ва Исмаил, Раббана тақаббал минна иннака анта самиул алим." Ибрахим дейді, Кәбаны ташларын көлтіріп, Исмаилмен бірге ішлеген екен дейді. Ең бірінші қапарына Кәбаны үстінен Аллах Тағала Ибрахимді айтады. Емді қатында Исмаил ішлеген деп ал айтады. Ибрахимла Исмаил Аллахына саламалаға болсын, Кәбаны ең бірінші ішлегелі ала болалар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады, үстінен bir kere aytadı ve caa fihi thumma qala ey İbrahim minha ma rawahu al-Bukhari ve bi sanad an İbn Abbas. İbn Abbas'tan gelen Bukhari aytadı İbrahim aytadı dedi, ya İsmail inna Allah amarani bi amrin qala fasna' ma amaraka rabbuk. İbrahim deydi aleyhissalatu vesselam yaşına İsmail aleyhissalam aytadı deydi. Allah menge buyruq bergen deydi. Sen bu adepni, bu atanı keskilliği edem de yaşına adebini karatasına alındı. Ne buyruq bergen deyip sormadı İsmail aleyhissalatu vesselam. Daha boynun keste buyruq bergende de ne deydi? Menge Allah buyruq bergende men seni kesip görgünme degende if'al ma tu'mar deydi. Allah senge ne buyruğunu eset atam deydi. Men Allah aytsa sabır etkeleden tabarsa deydi İsmail aleyhissalatu vesselam. Kabe'ni işlegen saatinde da Allah menge buyruq bergen deydi. Aytadı İsmail ne buyruq bergen deyip sormagan. Allah ne buyruq bergen sen et deyip aytadı deydi. İsmail aleyhissalatu vesselam. Abu Bakr da Peygamber aleyhissalam'a jutken kesin. Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam bir söz aytkan saatda nek deyip sormagan. Alay salayt degende. Kökке çıkan kapar çıkanda da Peygamber aleyhissalatu vesselam'na millet bir kavim akıl tekil bola turgallar tayip ketkenler bir canına.
Eşittіңmi сен жөңгерің не дейді, не де байланады деп Абу Бакыр қалай сұрғалады? Не дейді дегенде, көкке шығып келген ме бүгече деп алай айтады деп күлген етеді бірі. Көкке шығып келген ме дейді, жөңгерің деп алай айтады. Сол айтады, айтысы түс айтады деген. Кертім айтаса, Алла емі жүрейді, да ты что, зат алай зат жоқты. Сыддиқ деп анша айтылмады. Сыддиқ деген ишексіз инанған, аңға айтылмады. Айтады, айтысы керт айтады дейді. Сол немеше көрінме үшін айтқан сөзінде бегіткен етеді. Аллахтан хабар көктен келгеніне инанып, Пайғамбар алейхи көкке шыққанда инанғанда не қиылық бар дегенді. Аллахтан хабар келгеніне инанашы ойбыз дейді. Жибрил алейхиссалам келеді. Аңға инанашы ойбыз дейді. Пайғамбар алейхиссалам көкке шыққан дегенде не қиылығы бар дейді бұны. Не башқалығы бар? Андан бері келген бамына барғанды дейді. Ол себептен айтады. Не көргенің деп айтмайды да, айт дейді. Ет дейді, Аллах айтқан дейді. Қала атуинуни, Ибраһим сұрады. Менге бұйрық мұса дейді. Айтмаған дейді, не бұйрық келген? Аллах менге бұйрық берген дейді. Не бұйрық бергенсе ет дейді. Сен менге бұйрық мұса дейді Ибраһим алейхиссалам. Осатта айтады, бұйрық ма дейді. Осатта айтады, қала уинук, қала фа инналлах амарани ан абния ха хуна бейтан. Аллах менге маблайда үйішледі бұйрық берген дейді. Кебаны жерін көгістеді да, Аллах менге маблайда үйішледі бұйрық берген деп Алла айтады. Так что Каба ішленгені Аллахның бұйрығы ба, Ибраһим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламның қоллары бала ішленеді. Sonra айтады, ва ашара иля акимматин муртавиатин аля ма хаулаха. Көгістеді дейді, алайда бір түзіні төгереге көлтіріліп тұрған. Айтырға таула төгереге, сол түбіде түз болады, Каба ішленген жер. Бұл кеткен өмірінің ал жылларында алғын қалда тұрып тұрғалы. Ол таулады. Даже мен 94-те Кабаға барғанды айда Джабал Умар деп бар еді. Джабал Умар, Умардың тауы деп. Артау Джабал Умарны кетер, банда орнап сатта немен көргенсті, ол сағаттың салып тұралы. Мазалы сағатына. Аны үстінде көп сөзді барлай. Көп мұсылмалар іздемейлі ол сағат алайда болуған. Сағатын еткерлері да аны ол проекті да аналайға салынғаны да чытта шариатқа келішмеген бір зат деп айтады. Кесте ішленген немесі, архитектурасы, восточно-исламский архитектура ішленмегенде англосаксонский, английский немеде масонский архитектурада ішленген. Кесі да именно масонланы немелерін ұшайды, тронларын ұшайды. Трон қалдатылген. Кесі, енді есбеліп қарасаңыз, көрексіз сағат, sonra сағатына қиқанда қолтық түбіне салған немеле чалай мазаллы тронға ұшайды. Енді анеткен иш етіп еткен меді қалайды Аллахты кесі білген, amma iş etip etkenesi Allah'tan kes kaytsınanga inneti. İş etip etmegenesi de Keba'dan miyik. Umar'ın zamanında da, Umar'dan sonra da köp türlü alimle de Keba'dan miyik üçlerge koymalı o zatta. Keba'nı kaçın uçkara etmesiyle de. Keba'dan miyik işletmegelle cuknu. Keba'dan miyik zat bolga kerek türlü de balayt kalla. Allah'ın üyünne miyik üy olmaza kerekti dep alay bargan dömürlü ba. Ama bu Saudullah kelgenden sonra köp türlü zatlarını türlendirgen keldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na Safa Marva'na bargan boğan esek ayda Safa Marva bardı. Safa Marva'dan Keba'nın içine kirmegelle tışcanına çıksan ara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na üy alayda boğan sallallahu. Ana üyün oyu balayga satta ayak çoğuşla geldi. Общественный ayak çoğu salıptırlar söz. O sebepten o zatla Müslümanların sıyır etken zatla türlü cemaat. Alған şirk деп köp zatından kurtqalla, o da Müslümançılıqны onu olmağında çuğutlarını zakazları olған. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'na ızlarını tas etirmek öşkelde. Mekke'de de Medine'de kalan jerde barısında da. O sebepten o sağatın ayda болғанда tüzün aytқан ben yüreğim qiynalan eten körsem. Mazalı da bir qavımlar satta bir ne böyle men sağatda turğanmanda dep maqtangan eten. Sağatda da bar Kebanın başından katqaladı. Sen keskin qalay razı bolsa Kebanın başından katqalga. Tübünde qaydaysa birde Keba, sen de qaydaysa birde kökke uçup aylangan. O sebepten men sattım söz için Dalika ve men yu'azzim şairallahi fe innaha min taqwal qulub deydi. Ketsa deydi kim deydi Allah Teala sıylagan zatlan sıyın körgen yürekni korkuundan tegendi. Ertuğrul Allah'ın rahmatına bolsun bir öylenge konakka kelgen saatında deydi. Konakka konakbaylık edip kesi komatasında jattırganda çuklay tebregeli Kur'an'ı körgende deydi üyde. Üydün içinde
Kur'an'ı körgende örgü söylüp turgan deydi, tanga dere. Kur'an'ı kaçın körgenden. Kur'an turgalla men kalay çuklartmalaydı jattıp. Anı kaçın körgenden deydi, ettim muğa deri, çuklama örgü söylüp turgan deydi. Anga sıy berip. Kabe da Allah Teala Kur'an'da aytkan edeti, bereketli bolup işlengen sizge bu deydi. Sizde deydi alayda suaplık bardı, hem de Allah Teala'dan saklan bardı deb aytat başka ayatında. Allah saklanan etet sizin deydi. Kabe tögereğindegilerini barısın saklanan etet deb aytat. O sebepten Kabe'ni işlegen saatinde aytadı. İsmail aleyhissalatu vesselam birge ol jerin köse qala fa inde zalika rafa'al qawaid min al beyt. O saatte deydi taşların költürüp salıp başlayla. Taşların költürgende ne zattıp saatte Hicrul İsmail İbrahim dep bardı. Hajarul İbrahim o Kabe'ni alcanda, eşigi bolganda S8 alayda hacılık kılgan saatte tavaf etkenden sonra alayçıkta 2 rekat suap namaz kılınadı. O altın demeçik bacağılıp bıraktı gereği. Ol ne desen İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri. O taşın üstüne minip İbrahim Aleyhisselam taş költürülüp havaga taşlarını alay salıp çıkandı. Kabe'nin işlegen saatinde. Sonra Allah'ta da rafa'l qavaid minel beyt fece'ale İsmailu ya'ti bil hijara ve İbrahimu yabni. İsmail deydi alıp gelip taşını İbrahim'e bereydi. İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim de salıp barıydı orduna deb alaytat. Ve nakala Zerkaşiyu an tarihi Mekke. Zerkaşi'den geledi. İmam Zerkaşi siz biliyorsunuz İmam Zerkaşi radıyallahu anhu Ulumul Kur'an degen naukanı keskinleştirgen ol bolğan. İmam Zerkaşi radıyallahu anhu kesta tarihçi bolğandı. Allah'tan razı olsun. Aytadı an tarihi Mekke'til Azraqi Tarihul Mekke degen Azraqi'den kitaptan aytat deydi. Anna İbrahim aleyhissalatu vesselam ceale tuğle bina'il Ka'beti fi semai sabet azru. İbrahim Aleyhisselam Kabe'ni işlegen saatte deydi, miyikligin jeti zira etken deydi. Zira degen bilekti. Toyist bizni tilba söylesek pol metre. Jeti zira'nı ikiye bölsek neçe boladı? 3,5 metre bolğan. Kabe'nin miyikligi İbrahim Aleyhisselam işlegen saatte 3,5 metre bolğan. Saatteçe bolmagan algın miyikligi. Sonra aytadı tuvatuluha fil ardi 30 zira'an. Uzunluğu deydi 30 zira bolğan. Toyist 15 metre bolğan deydi. Kengligi de deydi 22 zira bolğan deydi. Ol da 11 metre bolğan. Toyist miyikligi 3 metre bacarım. Kengligi 15 metre. Uzunluğu 15 metre. Kengligi de deydi 11 metre bolğan deydi. İbrahim Aleyhissalatu vesselam alay işleyen Kabe'ni. Saatte biz körgen Kabe ispatta bolmagan. O saatte işlengeni Kabe'ni o halda boladı. Ve haka Süheyli anna tuğluha fis semai kana 9 azra. Süheyli'nin aytkanı miyikligi deydi 9 ziraat deydi. 9'unu da 2'ye bölsek 4 metre bacarım. Toyist arada 1 metrini başka aytallar. Tüzüregi de old deb aytallar. Allah da bilgen ne 4 metre bacarım ne 3 metre. Toyist miyik türlü. Albayga bizge neçe var? 3 metre болады da nemege balkonga qarasak. Miyiklik Kabe'ni o saatte Allah yer болады deydi. Sonra başında sakıf bolmagan. Sakıf degeni çardağı bolmagan, başı jabık bolmagandı. 4 kabırga bolgan. 4 kabırgаны Allah buyurup, ol 4 kabırga Allah Teala tögerinde kulluk etkenligi bereket buyurgan deb aytat. Ve fizalika yaqulu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ ravatu Aişe. Sonra Aişe'den kelgen hadiste aytat, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ya Aişe, levla an kavmuka hadithu ahdi bi cahiliye le amartu bil beyti fahuddim فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقا وبابا غربا فبلغت به أساس إبراهيم. Ey Ayşe deydi, senin milletinde cahiliye acık bolmasala degen. Ne bunun mağarasına? Cahiliyeden ayrılganlarına köp zaman boğuyet deydi. Aytır, cahiliye yaşap turgallada. Müslümanlar bu akıl cahiliyeni nemeleri kalıplar desterinde. Alay bolmağı et deydi. Kabe'ni oyargam da deyip saattağı kalın oyup deydi algınça İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında kala işlengense ala işlergem deydi 10 canından bir canından eşik o bir canından da eşik sallığım deydi. Saatta eşiği bir sonra anga poложен canından da eşik sallığım deydi. İbrahim Aleyhisselam ala işlegen Kabe'ni. Ama müşrikle oyulanı so şeylerinde sıfatını türlendirgen ekkeldi. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam aytadı. Senin milletin deydi kölleri kalat dep innem bilmesem deydi Kabe'ni oyup candan İbrahim Aleyhisselam zamanında kalı ise alay işlergem dep alaytat. İkinci kere işlengeni
Qaysı zaman болады? Bir kere İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, ikinci kere işlengeni, üçüncü kere işlengeni, o musulmanlığın zamanında oyulgan eкен Kabe cemaat. Anda kim oygan deseng, Yazid ibn Muaviye. Allah'ına çoğunluğa olsun cemaat. Endi Allah aytsa zamanımız bolsa, Tarihul Hulafa haliflerinin xabarlarını söyleşken satta, anı xabarlarına da gelir biz. İmam Şafii radiyallahu anhu Muaviye'ga Allah'ın razılığına olsun deb aytılan degende tыңлаған eкен. İmam Şafii жоқ айтмаған. Yazid'ге Allah'ın razılığına olsun deb aytılan degende aytılмайды деген. Нектесен Хусейнді өлтіргенде ол болған. Арақы да ішкенді, хавлет еткенді көп қылмыз еткен екен. Muaviye'nin yaşı dolu. Kesi de Muaviye'nin oruna Hüseyin kirmek için Hüseyin'i öldürgen ekkendi. Ol da deydi Abdullah ibn Zübeyir'ni öldürürge edip, Abdullah ibn Zübeyir kimdi? Ebu Bakır'ın tuğduğu. Zübeyir bin Avvam. Zübeyir bin Avvam Asma'nın eridi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bacası bu. Abdullah ibn Zübeyir de Abu Bakır'ın kızından tuğan. Abdullah ibn Zübeyir bununcalı olmağanda askerini Şam'dan jiyip gelip uzaktan minjanik batkan. Minjanik degen o katapultam deyli. Net o. Nemen atkan. Orçça katapultam. Başka var mı bana? No, nemeni salat da otnu. Bundan uzaktan atkan etet ara. Sonra alay etip taşlana atıp deydi. Kabe'nin kıyırını uygan eken deydi. O. Yazid. Sonra bu sakla Allah keslerin. Alay ete turan közünde acaldan da boğan. Kabe'nin o yarga kelip o yarga köşe turan zaman dölgen. Kese. Sonra zaman ötkenden sonra hacılıkka adamlar gelir zamanda Zübeyir, Abdullah ibn Zübeyir ibn Abbas haytadı. Biz deydi bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytkan proyektki qaytarayık degen. Peygamberimiz Aleyhisselam ne degendi? İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında etergem senin milletin cahiliyaga çok durmasala degen. Aytırga ömürleri çok durmasa. Endi çaşılgan deydi. O zamanla köre tek de koyak da balay tat deydi. Sonra İbn Abbas aytadı. Koy deydi. Kabe o halda İslam'a kirgeli millet deydi. Kabe'ni ol taşların körü turan közüde Müslüman boğal adamlar deydi. Aytırga adamlarını sen qara İbn Abbas'na kılına adamlarını nemeleri boynama deydi. Pamet. Dol söşün Kabe o halda yine o haldaydı. Bu dinge kirgen satlarında Mekkeçiler da Medinaçılar kelip Kabe'nin körgen satlarında ol sıfatda turgan deydi. Alanı pametlarını oyarsa degen sen qara al nemege ayta bilgenini. Absat dağla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na ne üyün koymağalla, ne bir zatın ırzın koymağalla bu vahabislerine sattı o şaşkan közlüleri, sattı o zatları ketken de Turalından zamanları уже ne deyirler, biz barıp deydi, Garul Hiraga çıkıp, arı içine deydi, bitonu koyarpız deyil. Garul Saur'a barıp bitonu koyarpız deyil. Biton koyuğan da etkerli talay cerlege. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinin katında kalorisi boğandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cüzügü artas bolup tavılmay kalgalı. Bir kaloriske Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tükürgende deydi, içinden deydi, su çıkıp avruvan sattı içseli savı boğalı deydi. Ondan o kalorisklerine biton baza murabat geli var demek. Şirk etelli de. Ne zat şirk kaparını aytasın? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisde aytmadı, men ümmetime korkmayma, ağaçka, taşka, künge ayga kulluğu terk edip, men korkmayma degen, Allah'a degen. Bizde ümmetimiz şirkten saklangan millet, ümmette cemaat. Şirk etmezdik ümmette. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimizi şirk etmezdiğini aytkan ekken, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra alayda aytat da deydi, sonra aytat da men deydi. İstihar eteyim de 3 gününü. 3 günde Allah menge ne belgi verse, ane terkme deydi. Abdullah ibn Zümeyr. Sonra aytat da kelet de deydi 3 günden sonra fakame ibn Zübeyr a'mideten min havlehu ve arka aleyhi sutura summa başaru fi raf'i binaihi ve zada fi azru'i sitteti leti kad uhricet minhu. Sonra deydi Zübeyir deydi, anı kelet de deydi, tögereğinden bay kazıkla da salat deydi Kabe'na. Sonra algın ketergen 6 zirağını kengliginden keterilgen 6 zirağına koşkan etti. Zira degeni 3 metrine. Kad uhricet minhu ve zada fi tulihi ila samai 10 azru. Sonra mikliğini işlegende de deydi
10 zirаны рөкөтеді, 5 метр қошады дейді ента үрге. О алғыңы 4 метр ба жарымға, 5 метріне қошады деп айтады. وَجَعَلَهُ مَا بَيْنَ أَحَدِهِمَا يَدْخُلْ مِنْهُ بَابًا يَدْخُلْ مِنْ آخَرْ وَيَخْرُجْ مِنْهُ. Sonra deydi, iki eşik salat deydi, iki candan, bir candan kirip, o bir candan çıkarsa deydi adamlar. То есть, Peygamber Aleyhisselam қалай айтқан есе, қалай болуын іздейсе, алай етеді deydi. وإنما جره على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة السائق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sonra alay etеді de boşaydı deydi, Kәбаны işleyip қалай етері келсе, işlеп boşаған етеді. İbn Abbasқа да айтқан сағатында айтқан етеді. Ей deydi, İbn Abbas deydi, біреулен үйін шашқан сағатта, жаңғыдан işleyip болса, аны арю етері кездейді да деген, кесін үйін. Сөзшін біреулен eski 3 gün шашса, точно ол метраж başlamayız da biz түзін айтсақ. Şu an kengетер кездейбіз, кетер кездейбіз, ya da ол метраж başlayır келсең, ол 3 gün шашқанда не қайыр бар? İçinde жашая тұр. Sonra biz deyді, бірі біз үйімізін шашсақ, кеңірек кетер кездейбіз да, кетер кездейбіз да deyді. Аллахның үйін шашылған саттаны ұлы етмезге не керек біз deyді. Ол сатты айтқанда, оға deyді, милlet қалай елешкен есе, Кәбаны алай қой deyді. Алай болқа, ол айтқанын етмейді да, түрлендіреді. Андан sonra deyді, Зүбейр ауышқанында, Зүбейрін өлтірген еккелі. Зүбейрін өлтірген саатларында да, алай айтқандықтан Асма, анам deydi, мен өлеме деп қорқмайма деген. Алай болқа өлгенімнен sonra мені санымла ойнайлы деп аңға қорқама деген. Айтыра, издеваться етелі санымла деп, аңға қорқама дегенде, Асманың айтқан сөзіне қара, жашым дейді, қой кесілген саатта қалай сойылуына сағаш етмейді деген. Қой кесілген саатында мен қалай сой арқылы деп сағаш етмейді дейді. Айтыра, өлірге бұйырылған есанлар не болуы Аллахның қолындады деген. Ол себептен Зүбейр, Абдулла ибн Зүбейрні өлтіргенлерінде дейді, Рауал имам Муслим бисанайд ан Ата аннау ламма қутила ибн Зүбейр, Муслимде келеді дейді, Атадан келген риуаятта айтады, Зүбейрін өлтіргенлерінде Хаджач бек резонансный адам болғанды. Игіліктері де көп, амалықлары да көп. Амалықларында не болғанды десең, табиинлерден, сахабалардан көп адамның қанына кірген екен. Көп адамны өлтірген екен. Өлі төбіреген сатында да кесі оқалда. Инжиліп, қычырық сейт етіп, ауыруда, инжилуді алай кеткен кесті. Адамның қанына кірген ұнтылмайды жамағат. Кім болса ол болсын, қанына кірдіңе сен қазір бол. Сені қаныңа да бір зат болмай қалып тілі. Аллахты алай жаратқан, түздік жерде болған етеді. Не ба білмейін қанына кіріп қалып, таубаға қайтып, ол күнахын түсетсе, Аллах сүсе кече, сүсе азапландырып та. Амма қанына кірген Хусейнні башын кесіп, Муауия алып келгенде, табақта алып келген. Ең бірінші адам мұсылманда болмаған зат болған. Ол адамның башын кесіп, табаққа алып келген. Кімні үйін құрмаған? Пайғамбар алейхиссалам тудығын Хусейнні башын табақта алып келген. Язидке. Хусейнні башын табақта алып келгені, башын кесіп, башқаға табаққа алып бар Алла. Аны башын кескенні, башқаға башын кесіп алып бар Алла табақта. Аны башын кескенде де 3-4-шіге алып бар Алла табақта башын кесіп. Пока ол башы кесіліп табақта жүрген тоқталғын үшін дейді. Көзіңіз? Ол себептен кама тудину тудан деген. Кесін қалай жүрсен, сенге далай жүртірлікті дейді. Ол себептен Аллахты Алла Аллахның жолынан тайғалған Аллах етмесін бар өзінде. Sonra келетті дейді, Хаджач қанға ұлы, айтамада желгенмеген, адамның қанын төккенге ұлы. Sonra Абдулмалик ибн Маруан, осы атта халиф ол болады. Юхбируху бидалик, ва юхбиру анна ибн Зүбейр қад вада ал-бина аля усси назар илейхи л-удул мин ахли Макка. Sonra Хаджач алай айтады дейді, Кәбаны дейді, Абдулла ибн Зүбейр түрлендірген екен дейді. Түрлендірген дейді, Меккеда ақыллаға сорып, ақыл ақыллаға, айтырға, оның сорылу адамлаға сорып, алай түрлендірген дейді. Не те бізде бала айтады? Осы атта Абдулмалик ибн Маруан айтады, Факата бейді Абдулмалик, инна лесна мин талтих ибн Зүбейр фишей. Ибн Зүбейрні боқлаған затына біз қатышырға керек тұр біз деген. Тойыстан еткенін терске санайды. Кәбаны жараштырған, аны боқлағанға санайды. Аңнан бір затта түл біз дейді. Аны ол затқа біз қатышмайбыз дейді. Әмі мазада фитули фақирруху. Ол мейтлігін ұзын еткеніне алай қойғыз деген. Әмі мазада фи минал хаджри фаруддуху иля бинаихи. Әмі дейді ол ташына фундаментін салындырғанда, фундаментін қоратып,
Peygamber sallam aytkанда жерге кысаргам Кабаны деген, фундамент терптилем дейді. Ama аны дейді, түрлендіргіз дейді, ешкін де жабығыз деген. Кабаны аржанда Рукнули Ямани деген жерде ешкіні жабығыз деп, ал айтып бүгілікті Кабаға барсағыз да сөз үшін. Барған ес бөлір, салла айтса, Кабаны ешігі бар да, ал жанда. Bir ешік бар. Кабаға противоположен жаны, аңа Рукнули Ямани деп алайтылынады. Рукнули Яманиде ешігізні көріргіз. Ташладан ешігіз бар, алайда както қачан ешік болып тұрып, анызна бітегерлері алай болады. Сол айтылайды, анызна қойылы, фанақадаху ва адаху иля бинаихи. Sonra чачалла дейді, Абдулла ибн Зубейр еткені жаңғыдан кес айтқанша алайды дейді. Андан sonra дейді, оқад азамыр Рашид, Харун Рашид, бұла уже башқа халифаттылады. Бұла ойған еткелі бұланы, Умавилені, ойып Аббасиле келгелі. Sonra айталла, Харун Рашид айтады, İmam Malik айтады. Erkillik versen deydi, Kабаны oyayım da alғын demesine keltireyim деген. O saatte İmam Malik айтады, Allah'ın rızalığına olsun, unşiduk Allah. Allah batılıymasının deydi. Ya emir müminin. Ey müminlerin emirler deydi. La tec'al hadal beyt mel'abaten li muluki ba'dak. Bu ün deydi, patçaqlığa oyuncaq etmekesinden sonra deydi. Kelgen kesügençe türlendirip barmasça деген. Қалған esen de қалғанша қалсын deydi. Kim netken ese de bundan arı bir tiyilmesin Kабаға деген. Bundan arı Kабаға bir oynalmasın deydi. Ba'dak la yaşa ahad minhum an yughayirahu illa ghayyirahu. Allah'ın içinde kimi türlendirgez degençe türlendirip barmasça deydi. Fatadhabu heybatuhu min kulubin nas. Anıp adamlardan yüreklerinden Kабаны sıyı da ketip kalmasın деген. Adamlar Kабаны suyup durarlar, sıylat durarlar deydi. Anı sıyı da adamların közünden ketip, yüreklerinden ketmesin deydi. Fasarrafu an ra'yi fihi. O sebepten kes aytqanda turup o zatta da deydi. Raşidni, Harun Raşidni ubijde etip anda toxtatqan edip deydi. Jасы jetin turadi. Ne kaldı bizde? 4 minut. Bu 4 kere çaçılıp oyulğanı işlengeni bu deydi. Ama 5-incisinde rivayatta mında İbn-i Lahiya vardı. Hadis kesinde Beyhaqi'den geldi. Beyhaqi kes aytadı İbn Lahiya'nı. İbn Lahiya ol boğan imamda da daifti. Aytara qarusuzdu. Rivayatlar barasında qarusuzdan aladı. Bu da aytara hadisine de Peygamber Aleyhisselam hadiste aytat ve ba'asallahu azze ve celle Cibril'e Adem ve Havva ve fekale lehuma Allah Teala Cibril'ini Cibril deydi. Adam ve Havva'ya alaytat deydi. İbni Ali'ye beytan menge üçle gizle balaytat deydi Allah Teala. Fakat lehuma Cibril aleyhissalatu vesselam. Sonra köysken de deydi qalaydı tergin. Fecale Adem yahfiru ve Havva tenqulu hatta asabahu. Sonra Adam aleyhisselam kazıp Havva da deydi toprağın taşıydı deydi. Sonra kaza baran suğa çıktılar deydi. O saatte aytat deydi. Fanudiye min tahtihi tübünden tavuş çıkat deydi. Hasbuka ya Adam. Boldun endi Adam deydi. Falemma baneyahu avhallahu ileyhi an yatufa bihi. Sonra Kâba'nın işlegellerinde deydi. Allah buyruk beyat. Anga tavaf etekiz deyip tögereginde. Ve qîle lehu anta avvalun nasi ve hâzâ avvalu beyt. Aytat deydi. Sen en birinci adamsa bu da en birinci üytte bağlı aytat deydi. Adam aleyhissalatu vesselam'a. Summa tenâsahatil kurun hatta haccahu Nuh aleyhissalam. Sonra zamanla etkende deydi. Nuh aleyhisselam hacılık kıldı deydi. Summa tenâsahatil kurun. Ondan sonra zamanla öttü deydi. Hatta rafa İbrahimul kavaide minhu. Sonra İbrahim aleyhissalatu vesselam da deydi. Kaburgalarını işledi, alaytat. Bu hadis Beyhaqi'de gelir. Beyhaqi kesaytadı bunu İbn Lahiya'dan keltirgenmedeydi. İbn Lahiya o qarusqa sanılat. Bir rivayette de aytılına da Şiis aleyhisselam işlegendeydi. O rivayette daif rivayette. Sahih rivayetla qarasak, bu 4 türlü. Birisi İbrahim aleyhissalatu vesselam işlegeni, ondan sonra müşriklerin zamanında işlegeni, Peygamber aleyhissalatu vesselam da katışqandanga, ondan sonra Abdullah ibn Zübeyir'in zamanında işlengeni, ondan sonra Haccaş'ın Abdülmalik ibn Marwan zamanında işlengeni alaytıladi. Конечно, işlengen degen ol çaçılıp жаңыдан oyulğanга işlenadi. Ama küçlendirgeni boğanmadı. Boğandı, nektesen Osmanlı'nın zamanında qaysı halif boğan atın sige keldir talaysa soyasam bolsam aytırma ana. Anı közünde de bir kere su basıp Kâba'na kaburgalar jarılıp tebregende maksatda Kâba'nın katına keseyiz körgen tekis. Har şofun arasında cez vardı. Cezden etilip turadi şofların arası. Allah cezlerini bula Osmanlı'na salgalla. Güçlendirgen ekkelle Kâba'na.
Анар жарылмасча. Андан бері 800-ден 900-ден артық жыл болады. Кәбаны қалай бекіткен еселі 600-700 жыл болар. Кәба қалай бекіген есе о заманда оқалда тұрыптар түрлемегелдей. 41-ші жылда болғанда күшлі потоп болып, картлада барла, есігізде есе лодкаба төгерейді таваф еткелдері, кәбаны жарсын су басып тұрғалай. Алай болғалқа кәбаны немесе конструкциясы андан sonra түрленмеген. Бая тоқтайық, Алла айтса, келдерсі сау сен болсақ, мұндан арысын сөйлеше барбыз. Вассалаллаху тағала сейдina Мұхаммадин ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ахир давана алхамдулиллахи раббил аламин.